Ons wil elkeen verwelkom wat saam met ons ingeskakel is. En ons wil vertrou dat die Here vir ons saam gaan sien. Ons gaan so 'n paar minute gee vir ander om nog aanlyn te kom en terwyl u wag, kan u so lank blaai na 3 gedeeltes. Romeine 12 gaan ons weer mee wegtrek. En dan Filippense 2 en ook Jakobus 4. Ek gaan dit nou weer herhaal, Romeine 12 Ons vra verskoning, ons het verlede week agterna gesien, daar was kommentaar wat gelewer was. Ons sukkel om die fasiliteit aan boord te kry. Vra verskoning dat ek so op my selfoon kyk, maar ons probeer op die selfoon sien wat die kommentaar is. Ons het nie laas keer dit reg gekry nie. Maar u is welkom om kommentaar te lewer en ons sal kyk of ons daarna dat volgende week kan invoeg as ons nie dit lewendig kry nie. Maar ons wil elkeen nooi om saam met ons deel te neem. Ons is besig om te praat oor die vervulling met die Heilige Gees. En ons gaan vanaand Romeine 12, Jakobus 4 en ook, wat is die ander een? Filippense 2, dankie Mark. Filippense 2 na kyk. Jakobus 4. Ek sien Monty is saam met ons. Welkom Monty. Karine is seker saam met jou. Ons gee nog so 2 minute kans. Hallo julle. Romeine 12. Filippense 2 en Jakobus 4. As jy sopas ingeskakel het, ek gaan nog een keer sê, Romeine 12 gaan ons mee wegtrek vanaand en dan ook Jakobus 4 en Filippense 2. Ons nooi vir om saam met ons deel te neem, ons gaan kyk of ons die kommentaar kan kry. Ek wonder, maar kan ons vir jou vra om dalk agter daai skerm te skryf, want ek kry dit nie hier nie. Die afgelope paar weke besin ons oor die gedagte vervulling met die Heilige Gees, dalk net so 'n bietjie teruggaan, soos in Engels sê, recap. Vervulling met die Heilige Gees, dink ek, word baie wyd verstaan en daar's uiteenlopende menings. Ek dink almal is dit eens, dit is noodsaaklik, dit is 'n opdrag en dit moet so wees. Die probleem is as God se woord sê, ek moet iets hê, dan gaan daar ook seker verskillende maniere van interpretasie wees en ook glo ek dink die grootste probleem is dat mense so soek na die Heilige Gees en omdat hulle dit nie het nie, dalk op ander maniere probeer bewys dat hulle vervul is met die Heilige Gees. En ons probeer by al hierdie goed wat ons weet en hoor en mense ons vertel, ons probeer dit eenkant skuif en sê, Here, wat is die eenvoudige gedagte van vervulling met die Heilige Gees, sodat ons daar kan uitkom. Ek dink ons het ook vir mekaar gesê, dit help nie ek sê ek is vervul met die Heilige Gees. Maar daar's nie bewys nie. En die grootste bewys het ons gesien, wat die woord ons wys van vervulling met die Heilige Gees is, dat my lewe, 'n 100% 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 1
sal die instrument wees sodat ander mense tot bekering sal kom. En ek dink as ons dit as maatstaf vat, maak nie saak hoe ek dit interpreteer of verstaan nie, as ek die vervulling met die Heilige Gees sien as 'n manier om siele te bereik, dan is dit my maatstaf. Hoeveel mense word deur my lewe van die verkeerde pad afgedraai op pad hemel toe? Hoeveel mense kom tot bekering? Want ek wil die stelling maak, as ek vervul was met die Heilige Gees, sou dit 'n daaglikse ding wees, dat mense deur my lewe, wat 'n impak sou hê op verskillende maniere, maar deur my lewe sou siele rondom my by Jesus uitgekom het. En ek dink ons moet ook die teenoorgestelde noem, dat as kinders van die Here nie vervul is nie, gaan mense nie meer gered word nie. En die hartseer is, dis ongelukkig die prentjie rondom ons. Ware, berouvolle bekerings, wil ons amper sê, sien ons nie meer nie. Daar's baie plastiese bekerings en daar's baie maniere wat mense emosioneel iemand seker kan nooi en laat hy die Here aanneem. Ons praat van werklike berouvolle bekerings, is iets wat skaars geraak het, glo ek, omdat die vervulling met die Heilige Gees nie so algemeen is nie. Wil u saam met my die Here vra dat hy ons sal wys, eenvoudig, verstaanbaar, dat ek daar kan kom, wat beteken vervulling met die Heilige Gees? En Monty, terwyl hy ingeskakel is, sondaande is besig om deur die bergpredikasie te beweeg, en ek het so 'n idee, dit wat in Monty se hart lewe sondaande, en dit waarna toe ons op pad is, gaan ons eintlik by dieselfde antwoord uitkom. En is my vertroue dat ons wat regtig hierna soek, daar gaan uitkom. En soos ons al gehoor het, gelukkig gaan dit nie oor kwalifikasie nie, dit gaan nie oor vermoëns nie, dit gaan nie oor hoe belangrik ek is nie, inteendeel, dit gaan eintlik oor hoe min ek is en hoe min ek het, gaan ek 'n groter kans hê om vervul te wees met die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie vir 'n groot voorreg om by mekaar te wees. Dankie vir elkeen wat aanlyn ingeskakel is en elkeen wat ook later op Facebook gaan luister, en ons wil bid en vra dat u asseblief vir ons self sal kom leer. Heilige Gees, u wat 'n begeerte het om die beheer van ons lewens te hê, u wat 'n begeerte het om met u krag deur ons te werk, bid ons dat u asseblief hierdie groot gedagte wat soms nie verstaan word nie, dat u dit verstaanbaar aan ons sal oordra. En Jesus, u wat ons elkeen persoonlik ken, u wat weet waar ons met u staan, u wat ons begeertes ken, bid ek dat u asseblief vir ons sal help, om nie net te verstaan wat dit is nie, maar ook vir ons in ons harte 'n honger te gee, om dit te soek, totdat ons elkeen vervul is met die Heilige Gees. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Romeine 12. Ek dink dit is nou al bekend, en ek dink in elk van Romeine 12 vers 1 is een van die bekende verse wat ons baie hoor, baie algemeen is, en ek wil dit net weer lees, en ek wil weer vers 2 lees, net om vir ons in die prentjie te bring, en dan gaan ons vanaand by vers 3 uitkom. Romeine 12. For those English-speaking people, I'd fill in a bit in English. Please excuse me if I forget to mention the English. There's no one English here to remind me, but you're welcome. As daar Afrikaanse mense is wat onthou, ek moet net Engels sê. Ek weet nie wie dit vir my gaan wys nie. Hoe wys mens Engels? Wys asseblief vir my. Romeine 12 vers 1, Romans 12 vers 1, ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. Vers 2, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Ek wil net daar stop. Kom ons som net op, as ek my liggaam sal kan offer vir die Here, en vir die Here sê, u kan hom maar gebruik, moet ek toesien dat hy skoon en heilig is. Ek dink dis die belangrikste. Daar is nie 'n manier, kom ons sê dit weer vir mekaar, dat as daar sonde in my lewe is, sigbaar of onsigbaar, dat ek vir die Heilige Gees moet sê, u moet my volmaak. Sonde en die Here, moet ons mekaar sê, is twee pole wat nie by mekaar uitkom nie. Daar's nie 'n manier wat ek ooit die Here sal kan oortuig, dat hy maar net so bietjie die reël bietjie moet verlaag, of die bietjie laat sak met sy standaard nie. Die Here gaan nie sak nie. The Lord will never compromise with sin. And we need to tell one another
This is the most crucial thought when it goes, or we speak about fulfillment of the Holy Spirit. I need to be clean. And there's no way I'm going to get around this. I cannot negotiate sin with God. I cannot go to God and say, well, God, you know, there's stuff in my life, or there's something, no one else knows it, or whatever, or there is something I know is sin, but please, will you just look around it and see me? I want to be filled. There's no ways. We won't get around it. We need to deal with sin. Ons moet met sonde deel. Daar is nie 'n ander manier nie. Ons gaan nie die Here kan oortuig nie. En die hartseer is, terwyl ons dit noem, die hartseer is dat vervulling met die Heilige Gees het so goedkoop geraak in baie gevalle, dat iemand met 'n goddelose, sigbare, goddelose lewe, sondige lewe, nogal sal opstaan en sê, ek is vervul met die Heilige Gees, omdat ek sekere dinge doen, of omdat ek op sekere manier optree. Die twee gaan nie saam nie. Ons eerste soeke moet wees, Here, kom maak my skoon. Kom skyn die lig in my hart in, want hierdie is nie iets wat ons vir ander mense wys nie. Dis nie ek wat vanaand sê, jy en jy moet jou sonde los nie. Dis, Here, ondersoek my hart. Lord, please, check my heart. Shine your light into my life. Show me what is sin in my life. And maybe the Lord could reveal something that I didn't even know is sin. This is the way God sometimes works. And He shows me something that other people would think, this is ridiculous. There's no way this can be sin. And God shows me, in your life, this is sin. And I need you to deal with it. And in most cases, the problem is, then God shows me a sin, and I need to go, and then I want to go to others and tell them about my sin. And you better also leave it. God, the Holy Spirit, is faithful in showing me my sins. And if I stand before God with honesty in my heart and I ask Him, Lord, check me, please, show me, and He does not show me sin, then I could be clean before God. And it could be tomorrow He can show me something that is sin and I need to deal with it. I just want to emphasize this before we go further. Sin needs to be dealt with. Sonde moet nie gedeel word. Okay, nou kom ons by vers 3. En nou wil ek deelname hê. En ek is al beskuldig, en daar's rede hoekom ek beskuldig word daarvoor, dat ek het iets in my kop en ek dink in hierdie rigting, en dan verwag ek dat almal moet nou in hierdie rigting dink, en dan is U besig om in hierdie rigting te dink. Maar ek hoop dat U saam met my in 'n rigting gaan dink. Ek het laas, dit het baie arrogant geklink, het dit nie bedoel nie, gesê julle moet so skerp wees soos ek. Dis nie so nie. Maar kyk wat sê vers 3. Vers 3. Want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie, maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees na die maat van geloof, soos God dit aan elkeen toebedeel het. Paulus begin deur te sê, want deur die genade wat aan my gegee is. Through the grace God has given me. Paul is already realizing that whatever I have done for God and whatever I still will be doing for Him is God's grace. As die Here my gebruik, moet ek vanaand besef, is dan net een wat die eer kan kry. Hierdie is 'n groot, verskriklike groot, belangrike gedagte wat ons vanaand bietjie oor gaan stoei. Maar kom ons begin by hierdie gedagte. As ek gebruik word deur die Here, is dit net die Here se genade. Paulus sê dit met 'n doel, want hoor wat sê hy. Paul is telling us this for a reason. He says, God has given me grace. But look, he says, to each one of us now, that I should not think higher of myself. Ek behoort nie meer van myself te dink. Want ek moet daaraan dink,
dat ek besadig moet wees na die maat van geloof soos God dit aan elkeen toe bedeel het. He is taking what he just said of himself and he's throwing it to you and me. He says, right, now I want you to remember, never think more of yourself, because God has granted you grace to use you. What would the biggest stumbling block be for me to be filled by God the Spirit and be used by God? Wie wil probeer? Wat gaan die grootste struikelblok wees vir die Here om my te gebruik? Of die grootste hindernis? You've already mentioned sin, but a focus on yourself. Yeah, we've dealt with sin, and I wanted to put sin first because this is the most important. Sonde het ons nou gedeel en sonde is die belangrikste ding wat eers mee gedeel word. Nou kom ons by die volgende gedagte. Wat sal die hindernis wees vir die Here om my te gebruik? Ek self, maar brei 'n bietjie uitmaak. Is net deur God se genade ons we can become so full of ourselves when if we don't use God's grace how He wants us to use it, we can take the glory for ourselves. Like I think we spoke last Wednesday also, in a church environment, if you can be so good at something that you steal the show almost in that line. Okay, now the question is, while Mark is mentioning this, I wonder who will pick this up according to what Mark just said. Wie gaan hierdie optel? As ons die stelling maak dat as ek goed is met iets en ek kom voor en ek begin shine en die mense sien my raak, is die Here besig om my te gebruik? Nee. Sê hom almal saam? Kom ons draai dit om. Sal die Here vir my toerus met 'n gawe as ek dit gaan gebruik om te shine? Kyk mense, kyk hoe ouliks ek. Would God equip me with a gift if this gift is used to proclaim myself, put myself on a pedestal? People do that. I just wanted to say, this is the problem in church. One thing I was thinking, another thing about if you start fanging the shine, that's a problem for you personally. Then your If you start fanging the shines. Ooh, ek is meer perfect. Dis ons hier praat. Dis hoe ons hier praat. Nee, if you, nou dat een dalk is hierso. If you're good at something, and you are like known for being good at something, and you're so focused on, well, I'm so good at this and that, and God is out of the picture. The other side of that is, now in a church environment specifically, the people will go, oh, but we love this worship leader. And they completely forget about God, or they go like, oh, but this pastor, only when this pastor speaks, then it's, and that's the opposite thing, but it's the same problem. The problem is, it's taking the focus away from God. But the danger is, and this is a great, great danger, this is what happens mostly in churches, and I'm talking about my own church. It is so easy to do it by myself. We can do church. I'm sure we've got enough talent amongst us to do church by ourselves. In such a way that maybe we would get a wow from people, and maybe people will say, well, I like this church. I like what I hear, and I like what I see. But it could be without God. If it comes to God's work, God needs to be glorified. Ek wil die stelling maak dat die na sonde die grootste hindernis is vir die Here om te werk. Ons almal sit met hierdie probleem. En dit is my ou ek. Dis hom lekker om gesien te word. Dis hom lekker om komplimente te kry. Dis hom lekker om iets te kan doen en mense sê, "Wow, dit was mooi, dit was goed," whatever. Kom ons dink bietjie aan Jesus. Hy het gepreek. En wat het gebeur?
What happened when Jesus preached the word? Most people turned around. He didn't come to earth to glorify himself. He said that a lot. He said that a lot. I'm here to glorify my Father. And in this world, we heard this on Sunday, in this world which is the devil's territory, if I want to lift up God the Father, I'm not going to be the popular one. And I must realize, if I want to work for God, if I want God to work through me, I'm not going to be the hero. Ons moet hierdie ding verstaan, mense. Hierdie gaan nie oor hoe groot ons kerk kan kry, hoeveel mense ons by mekaar kan kry, en hoe gewild ons kan wees, en laat almal ons gaan staan en gaan begin prys en op 'n troontjie sit nie. Ons moet vir mekaar sê, as ek gaan wees wat ek moet wees, vervul met die Heilige Gees, loop ek die pad kruis toe. Jesus het gesê, verloon jouself, Matteus 16:24, neem jou kruis op en volg my. Jesus expects of me to put myself down. And this is not so easy. Is there anyone who can say, I love putting myself down? How does that sound? Or anyone who would boast and say, well, I find it easy to be. Wat is nederig? Humble, yeah. I find it so easy to be humble. Humbleness is something I believe only God can help me with, because humanly I've got this, me, myself and I. Paul is telling us, and he's telling us beforehand, if you would put your body as a sacrifice, and you're willing to lay yourself down to God, and you're willing to cleanse yourself, or ask God to cleanse you, and you ask God, well, God, please use me, the warning number one is, don't think more of yourself. Dink bietjie aan hierdie gevaar, dat die Here vertrou sy krag aan 'n nietige mens toe. In ander woorde, hy wil jou en my as 'n mens, 'n klein ou mensie, goddelike krag gee. Wat is die gevaar dat ek gaan grootkop kry? Dink bietjie daaraan. Wat is die gevaar dat as die Here se krag deur my moet begin vloei, dat ek gaan begin dink ek sou lig? Is daar iemand wat sou sê daar's nie so gevaar nie? It's very realistic danger. But I was thinking the more dependent you are on God, the less likely that is to happen. But it's always there, the possibility. The problem is the success. And I wonder, in how many cases God is maybe saving me from putting myself on a pedestal by holding back. Dink bietjie aan. Is dit nie dalk my ego wat maak dat die Here nie vir my regtig kan toerus met die krag wat hy vir my wil gee nie, want hy weet hierdie ou ek van my staan nog te sterk. En is maklik om te blaf. Wat is dit gebeur? Kom ons vat net een voorbeeld. Die gawe van gesondmaking. I want to take one example. The gift of healing, which is actually a spiritual gift. It means God the Holy Spirit works through His power and my body to heal people. That's amazing. Now, imagine what would happen. Dink bietjie wat gaan gebeur as die Here my moet toerus met 'n gawe van gesondmaking.
Wat gaan gebeur? Kom ons dink bietjie realisties aan ons wêreld en ons omgewing en ons dorp. What's going to happen if I have a gift of healing? People are going to start coming to you, following you. People are going to stream. You might land up on TBN. You might land up on TBN. See the problem? The need in this world is so huge, so immense. If you go to a provincial hospital and you see the queues of desperately sick people willing to wait for hours and hours, standing in a queue, desperately seeking medical help to see a doctor. Imagine the rumor spreads. There's someone in Uitenhage who has the gift from God. You only have to be in His presence and God heals you. What is the possibility of me staying humble? Wat is die moontlikheid dat ek gaan nederig bly? En ek wil hiermee sê, daar het dalk in hierdie wêreld, en ek wil nie name noem nie, maar dit mag wees dat daar in hierdie wêreld al mense deur die Here toegerus is in ons moderne tyd. En die hele wêreld het op vliegtuie geklim en gevlieg. En dit mag wees dat so 'n persoon sy goddelike gawe verloor omdat hy maar net mens is. Hoe gaan ek nederig bly as die wêreld van my begin praat? As mense van letterlik reg oor die wêreld na my toe stroom in desperaatheid om gesond te word. Ons kan dit toepas op eenvoudig die Here wat my gebruik om die evangelie te verkondig. En hier kom massas en massas mense werklik met sonde berou tot bekering in ons gemeente. Dan gaan mense begin kom. Maar as daar nou elke Sondag 'n paar honderd mense werklik tot bekering kom, wat is die gevaar? Wow, ek doen daarom nou seker iets reg. En wat is die gevaar dat kollegas jou gaan begin bel en sê, wow, ons hoor dit gaan so goed daar by jou. Ons hoor jou prediking is so effektief. Ons hoor jou kerk loop oor. Hier is die probleem. Ek wil sê, en ek wil weer sê buiten sonde, want dit is in 'n ander kategorie. Nommer 1 rede na sonde, hoekom ek nie vervul word met die Heilige Gees nie, en hoekom vervulling met die Heilige Gees vandag nie so algemeen is nie. Reason number 1. I, myself, and I will start boasting, will lose my humbleness. And the danger is, what is the danger? This is what I want to get to in James chapter 4. Wie weet wat staan in Jakobus 4? Wat sal gebeur as ek nie nederig is nie en ek begin gebruik word? Wat is die gevaar? Wat gaan gebeur? Wat is daai woord? God resists the proud. What is the word? Resists. The what? Resist Pride. the what? He resists The the proud pride. and giveth grace to the humble. Jakobus dis 4. waar die hoogmoedig is. Baie bekende vers. En ek dink skrikwekkend. This is scary. To think about it, that God actually resists me. Jakobus 4 vers 6. Maar hy gee groter genade. It's James 4 verse 6. Daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges. I want us just to stop. He resists
the pride. Just ponder on this thought a bit. What would it mean if God resists me? It's like not having an open channel with Him. There won't be a relationship. Isn't it worse? It's not just ignoring. I don't know, Mark. This is what I'm asking. It's literally not. It's not just, oh, he's just gonna ignore you. It's literally, hy gee vir jou teëspoed. Hy weerstaan. Hy weerstaan jou. There's no relationship. You're going against God. This is dangerous. And the sad of this danger is, this is what we're seeing. I want you, if you are still on TBN, I hope you're not, but if you still listen to TBN, I want you to just check on this fact. Doesn't matter who he is. Ask yourself, is he full of pride or is he humble? Because this is important. God's word says if someone is pride, full of himself, and this is very easy to see. Can't hide this. God is actually against him. And how scary is this, that the work of God as we see it in their thousands, whatever happening to people, whatever manifestations there would be, would not be God. Hoor bietjie hier. Mense, hier is ernstig. As iemand wat vir die Here werk, vol is van homself, beteken dit, hoor mooi, dat alles wat daar gebeur, hoe mooi dit ook al klink en hoe groot dit ook al mag wees en hoeveel mense ook al daardeur beïnvloed word, het niks met die Here te doen. Isn't it scary? Jesus het in Matteus 7 toe hy oor valse profete gesê, julle sal hulle aan hulle vrugte ken. God tells us, Jesus tells us himself in Matthew 7, when he talks about false prophets, you will know them by their fruits. Now maybe we've wondered, how do we know what this guy does? What is he busy with? What if he's busy with secret sin and I don't know it? So how would I know his fruit? I think it's very simple. If he's of God and filled by God the Spirit and being used by God himself, he would be humble. Does it make sense? Maak dit sin? Dat geen mens wat vol is van homself kan vol van die Here wees nie. Dis die twee uiterstes. Ek moet die guts hê om op te staan en uit te loop of af te sit as ek agterkom hier is iemand wat vol is van homself. Want iemand wat vol is van homself word deur die Here weerstaan. So wat ook al daar uitkom en wat ook al gebeur is eintlik maar die duiwel. Dis hoe ernstig dit is. This is how serious this is. If someone is full of himself and whatever comes out of it could only be from our enemy. And to come back by the question, Lord, how can I be filled by your Spirit? There are a lot of teachings going around that I immediately can put down and say, it can't be this. If someone who is full of himself wants to tell you, I want to give you the Spirit, I want to lay my hands on you and pour the Spirit on you, he's not pouring God, the Holy Spirit on you, he's pouring a false spirit on you. You know how dangerous this is? If anyone is full of himself and he wants to give you what he has, it's not God. People are getting stuck by a false spirit, and it is actually very easy to determine the truth
against the false. Dit is baie maklik om die waarheid en die leuen te onderskei, want dis ons barometer. En as ek vir die Here wil sê, Here, ek wil vervul word met u gees, sal hy vir my sê, dan wag ek tot jy jouself so neergesit het, dat ek die waarborg het, as ek my krag in jou gaan instuur, dat dit oor my gaan wees en nie oor jou nie. Gaan dit maklik wees? Verseker nie. It's very easy to say, well, God, you know how humble I am, and you know how I need this, and you know that I'm just doing this for you, and I've got all this intentions of, it will only be you, God, it will only you who will be glorified, but God knows my heart. There's still too much of me, myself, and I. This is where we get stuck. This is where the price I need to pay gets too much. And this is where a single person might come through. Dis waar die engeling dalk gaan deurkom. En definitief nie die massas nie. Now I just want us to go back to last week's thought. What did we tell each other when Jesus went and he picked his 12 apostles? We call them the disciples. Why did he go to Galilee and not to Judea? More than just not having the knowledge, much more than that. It's part of it. Hoekom is Jesus Galilea toe en nie Judea toe nie? Kom ons sê Galilea is daar onder, aan die kant die spoor, en Judea is daar bo op die berg. Soos ons dit in ons terme ken. As Jesus in Uitenaag was en hy het gaan disippels soek, ek ken nog nie ons omgewing so goed nie. Maar kom ons raak nou nie persoonlik nie, maar hy sou nie ons sou dit nie. Is dit nie, kom dit nie daarop neer die mense wat amper niks het, dat hy eerder hulle wil dan gebruik nie, soos wat die laaste... Ja, nie net amper niks het nie, het gaan verder. Daleen het nou genoem, min weet, min het, en daar is nog een element wat kort. Wie wil die element wat kort inbring? Hoogmoed. En min is. The three things which makes me qualify, or which would determine me to qualify to being nothing, would be what I have, what I know, and what I want to be. There's the problem. Because what I have is actually stuck to my image. Why do I want to have what I want? Hoekom wil ek die grootste en die beste hê? Waaroor gaan dit? Up to the next one. Hoekom wil ek in 'n massiewe groot huis daar bo op die berg gaan bly, waar dit vir my baie meer kos as om hier onder in die dorp in 'n klein huisie te bly? Waaroor gaan dit? Sien jy? Image. Ek kan nou, daar is nie Afrikaanse woord vir image nie. Image. Nou vat net image. Hoe kry ek image uit die pad uit? Want hoe sê ek vir die Here, Here, ek is lief vir my image, want dit is lekker om so bietjie spoggerig te wees. En ek is gestel tot my image. En dit is my belangrik oor hoe mense my sien. Ek weet as mense, en dis hartseer in arm gemeenskappe, wat nou weer die image soek, en ons hoor baie die kinders, van Antoinette hoor dit baie onder die kinders, ons soek branded goed. Dit moet 'n brand wees. Hoekom moet dit 'n brand wees? Want dis image. En die oomblik wat ek sê, Here, ons moet daarom aan my image dink, wat sê die Here?
Sorry. Hy sê dan weerstaan ek jou. Want die mens gaan oor jou. En die oomblik wat ek met wat ek ook al het en met my leefwyse die probleem het dat ek worry oor wat mense gaan sê, dan weet die Here sommer, al gee hy vir my sy Heilige Gees, ek gaan dit nie maak nie, want ek gaan nie populêr wees nie. Jesus het nie gekom om te kyk hoeveel mense hy kan oplig, om te kyk of hulle idols kan wees en heroes kan wees nie. Hy het mense gesoek, hoor mooi, wat hy kon toerus, sodat sy werk gedoen kon word. Jesus did not come to earth to seek for idols and people to be popular. He never mentioned it as, I'm looking for people who want to be on the pedestal. I'm looking for people who want to be popular and great. Because he himself says, I'm on my way to the cross. Hierdie image ding, dink ek is die grootste probleem. Ek wil hê ons moet afsluit met Filippense 2. Ek dink Filippense 2 is een van die treffendste gedeeltes in die skrif wat handel rondom nederigheid. Philippians 2, I think, just nails it. In the challenge to be humble. And the ultimate challenge is given to you and to me through the ultimate way that Jesus shows us. Philippians 2 verse 3. Dalian, I would like it if you could read us the English as I read Afrikaans. I'm going to read the Afrikaans in verse 3. Moenie iets doen uit selfsug of uit hulle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Okay. Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind let each esteem others better than himself. Don't do anything in Afrikaans uit selfsug, omdat ek dit wil hê, en dan 'n tweede een, ydelle eer. What would ydelle eer be? Engels is dit conceit. That's much more difficult to understand. Ydelle eer. Wie wil ydelle eer? Conceited is just full of yourself. Yeah, but the idea of actually a plastic, worthless being someone. Let's think of, I don't even know who the greatest or the most popular artist in music is today. I was reading an article of Michael Jackson. Now I remember in the 80s, I had friends who actually idolized Michael Jackson. This was the talk of the century. This amazing dancer and singer, and he, well, the whole world saw him as an idol. Just think of this greatest, they say the greatest pop artist of all time. What did it bring him? Especially with the news these days, and you hear actually what went on behind the scenes. What happened? It was this plastic moment, few years of being there, being the hero of the world's young people, and just like a pack of cards, just tumbled down. It's gone. It's gone. There's nothing left. I'd like to see this here. Don't do something for a plastic, man-made image. But the but is, in humbleness, you need to see others around me higher than yourself.
Ek wil 'n toets doen en ek wens die wat online was kon saam met my die toets doen. Is daar iemand hier? Straatmense wat niemand en niks is in Uitenhage. Wat 'n lewe leef van gomsnyf en daggarook en bedel en nagte hierdie strate invaar om iewers op 'n manier wettige of onwettige inkomste te kry. En as hierdie verslete persoon voor jou staan, is dit nie so eenvoudig. Is dit nie so eenvoudig om hom hoor as myself te ag nie. Hoor julle wat ek sê? It's easy to say, well, Lord, I think I'm at the bottom. But if God shows me people around me, broken people in this world, I must ask myself, am I looking down or am I looking up? Because we're getting to the point here. It goes further. Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Let each of you look out not only for his own interests, but also for the interests of others. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God, Maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienstig aan te neem en aan mense gelyk te word. but he made himself of no reputation, taking the form of a bondservant, and coming in the likeness of men. En gedaante gevind as 'n mens het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood van die kruis. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even to death on the cross. Just read verse 7 again, please. William? In Engels. Ja. But made himself of no reputation, taking the form of a bondservant, and coming in the likeness of men. Ons praat hier van die Skepper. Dat 'n mens word, made himself Servant. Yeah. of no reputation. And finding, verse 8, Being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. weet julle wat dink ek, en ek dink nie so nie, ek weet dit so, dat geen mens wat Jesus persoonlik ontmoet het, sou gesê het, hy dink hy's beter as ek. This is mind-boggling. This is above understanding. No one, and we include the beggar sitting next to the road in Jericho, the blind beggar, we include him. No one would have said, Jesus, this man of Galilee, thought he is better than I am. This is what it's about. And this is why it's not so simple. Mense, dit is waaroor dit gaan. As die Here wat my hart ken, weet, ek ontledig myself in so 'n mate, dat ek geen image meer wil hê nie. Dat dit niks meer oor my gaan nie. Daardie dag sal hy my vertrou met die krag van sy gees om my toe te rus met 'n gawe wat dit ook al mag wees, sodat hy deur my kan werk en almal maar almal nie vir my sal sien nie, nie vir my sal hoor nie, nie van my sal praat nie, maar God sal verheerlik.
Sien julle hoekom is vervulling met die Heilige Gees nie hierdie goedkoop ding wat ons elke dag van hoor nie? Ek is vervul met die Heilige Gees, hoor bietjie hoe praat ek. Of ek is vervul met die Heilige Gees, kyk wat doen ek. Being filled by the Spirit has been made so cheap that most of us would find a book or a way telling us how to find it, and most probably I will be able to do things to prove it, but it's missing the point. I started this conversation with the desire in my heart that we should understand and realize what it is. And if we have realized what it is, and this is the problem, we have realized what it is, then I'm challenging whoever wants to partake to start seeking God to bring me to this point of humbling myself, emptying myself. And I think the question of sin would be the easy part in compared with dying to self. Die maklike deel, en dis nie maklik nie, maar die makliker deel sal wees om met sonde te werk, want ek kan dit net eerlik voor die Here bring. Maar die moeilike plek waar ek gaan vashak, waar ons almal, wil ek sê, vashak is, Here, hoe op aarde verneder ek myself so, dat almal rondom my, almal, gaan afkyk. Die wêreld sê, hulle moet opkyk na jou. Die duiwel sê, jy moet shine, jy moet image hê. Die Here sê, verneder jouself. Ek wil afsluit met hierdie verskriklike, belangrike, gewigtige gedagte met 'n gebed. Here, die van ons wat hierdie challenge wil vat, en dis gevaarlik, want wat as die Here sê, ek sal jou help om jou te verneder? Imagine God telling me, well, if you really desire to be humbled, if you mean it to be humbled, to be emptied, can I help you? I'm praying for patience. Where will God start, and what will He need to do to answer my prayer? What will He need to take away if I allow Him to take my image away? And this gets personal. This is nothing to do with someone else. This is for me, for each one as individual. God, what will it take to take my image away? And it's scary. May God help us to take this step by step to get there. This is the only way. The only way. We can go on as we go on, and maybe we'll have success in a way it will be without God. Or we can ask God, God, I want to get there. And the challenge is, the less I am, the less I have, and the less I want to be, the easier it would be to get there. And for the one that's shining and got the image, it's just going to be that more difficult. I wonder who would have the guts. Listen to this. Who would have the guts to say, God, whatever or whoever is standing in the way for me to be humbled, you can take it away. Dis gevaarlik. Wanneer wie sal die moed hê om sê, Here, maak nie saak wat of wie dit is nie. Wat of wie maak dat ek nie kan myself verneder nie, vat dit weg. That's scary, but I think this is the seriousness of what we need to do to get it, to find it. And may God help us. Come, let us pray. Lord, we thank you for showing us the example. And by being human, by leaving your throne in heaven, becoming man, you prove to us it is possible. But Lord, we read that it took you to the cross. And on your way to the cross,
you remind us, if we want to follow you, it will cost us to deny ourselves, go down ourselves. It would ask of us to follow you to the cross. Here, U het hierdie pad kom stap as 'n mens. U kom wys dis moontlik. En U het vir ons uitgedaag en genooi as ons U wil volg. Is dit die enigste pad. Here, U ken elkeen van ons harte, U ken ons omstandighede en U weet wat in die pad staan. En U ken ook ons hart se begeerte om hier te kom. Mag dit wees, Here, dat hierdie gesprek sou uitloop. Al is dit een, Here, wat 'n vlammetjie sal wees wat ander in die brand sal steek. Wat vervul sal word met U Gees soos wat U woord het bedoel, sodat U krag en U werk deur iemand kan begin vloei. Kom gee dit asseblief vir ons. Amen. Ons groet U wat op Facebook ingeskakel is en ons sien weer volgende week.